Inilah persiapan untuk tugas besok. Petugas-petugas hari ini yang mau meeting. Ini kita punya SJ3 sedang masak mie. Tapi bau macam mie angus, confirm angus. Nah, kau tengok ala-ala ancur-ancur. Ini apa nih, Bos? Mie segera masak pun segera dia. Oh, segera-segera ya. Mie segera masak segera. Ada campur apa-apa lauk? Sini kita punya ketua cipkok. Cipkok apa campur cipkok? Campur dia tu. Campur-campuran apa? Campur tu macam-macam sedikit. Alamak, ancur. Itu masak air tu, Bos? Sudah masak air tu, Bos? Sudah, Bos. Okay. Ini mie macam mie halam, mie basah. Atau mie lembab? Mie telembuk kering. Mie telembuk kering. Jadi inilah menu kami. Ini vitamin, kurang vitamin. Minuman yang disediakan ialah teh bujang, teh cair pahit. Ni teh apa ni? Dicampur dengan teh buatan apa ni? Susu Giant. Okey, cuba Chef Cook. Apa rasa Chef Cook? Alamak. Tawar. Sudah tadi mati. Sekarang tadi mati itu. Garam. Garam berapa tadi? Berapa sedut? 4 kah? Garam. Berapa sedut? Ada 6 sedut kah? Jadi itulah kami punya menu pada hari ini. Iaitu mie 3 rasa. Tawar, masin dan telapah masin. Jadi sampai jumpa lagi.